Nabirigiro bwakwa murithiria wa Miru TV uri na rukiriro thongi hirenju ya tariki 26 mweri wa kenda mwaka ni 2025 kanko atewe ni kirinteta cia Miru TV rukire beta wa Tiri Mbabu na tukiamberia Douglas Mutia uria no MC wa ward ya Bodogo Ciagati ate ni tenende MCs ba county ya Meru ne bakomba kunyanire weti na mbere nyuma ya governor David Mutumanto Idhingia kuyukia utongoria nkolokena wetesio mbunge kia central imenti ni bakomba municipality na kinya kieni kia ndege na kinya mirandi ingi kumakiri thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogetuma katuambiritina ripoti. Nawe Douglas Mutia MC wa Bodogo Ciagati naugite nande thirikari ya kaunti ya Meru ni ambirite kujuria mawira ne yekanire gitara siasa nyuma ya governor Mutumanto Idhingia kujukia utongeria ba kaunti iji kwe promise ndekirite antu bakwa kwe thina batuirie mono aja Nyeri Karigo weta Nyeri factory weta Nyeri primary wikirinya kiria ugitwire na issues na gitwire ki thina nene muno kiria na wetu bara bagwita cukuru but I thank God na arua ito ambiritie ngugeu ni kenda at least as the only ngai keja kwambiria tomba kwe watu thiria thineje irari thina nene muno no ntu aja kwina Mukiria Technical Institute the other side kwina Nyeri primary day school na aja kurari thina gukara around 4 years kuma tukuringirwa kinya kura kirinya kigitu ire aja lakini I thank God thineje na ndekathira na inderire antu betu tumerieni mwanka miaka ethire 5 ngugire cikethwa chiti icho bugatumakira nacio na imbije ngugi mwere tukara area kinya kura cia kinya tukuga at least it was solve the problem ira affect our people. Nkuruki mutongeria ujo na kuromba governor Reverend Mutumanto Idhingia kueja na municipality kirigi sigombunge ga central imenti na kinya nkuruki kuromba maendeleo jangi kathumba kirigi sigombunge giki na ebora mpenda kuga jamukali wa Bodogo Central kana central imenti imbije itwambiritie mubango jwa kuchwa at least nyatu ngato twina municipality no ntomero ikiethwa city ugethwa kwina municipality mingi ete incorporated inkoromba at least kinya batwe Bodogo tumba kwethwa kinya twinga twina municipality re kethwa etaranairwo na ibinge cionde na inya gukuria mono intobira biegwetu na indarombere mheshimiwa Ruto na deputy president wombe ku visit aja central imenti nikenda at least tumba kuona imbio yongwa yomba ku uplifted tauni kwa uplifted na mandu ja maingi kinya twingwa twina university aja enderete gwakwa na bandu tekera ira wa resources cha kungana yomba kinya yongwa gukira twina kieni kia Kagumara ya strip na inya yongwa no gaito no tukwenda kinya yongwa yomba gukira nikenda rira tauni kana Meru ikeja kwendwa city twingwa tuli antu ba Bodogo Ciagati tomba kwithirwa kinya twingwa twi part and parcel of that city. Rite jaja rintereche Mukiria kiri wandi yawe ya Bodogo Ciagati aria kuthinga tene na mukandarathi amwe na maragita ja kujuria wiranire na karibawe kagita gakuromba kura untu kinya bukenetia kariba guntu guku bunene nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam. Iwe sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogetuma no ntu boribotu na njira nkinyaniro na tuta na mbere na Nteto cietu kuri no bwa murimo ya kwarwa kana rusiba nture ni antu bochu nyuma ya mwera kana muro jambone kumakego yure yokulukirite mawa kutukana kana kuungana na mwera yonge yure yokamataru kora tauni ya mawa na kuinika antu bochu na bakanywa batina umenyo. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi waba no ina riboti yeu tukiagia na dimini wa mawatoni ura wijikenja Timothy Mwenda na rikitie gukujira na kuga ati mugrojo wa mbone ni mugrojo mutheru lakini antu ibethero bakijuthukagia rutere na rwa Ciongo ara bethero bakigera rukoku na mugrojo gatwika jutumba kunyweka rutero gaiti na ara bamwe bethero bakenyunyaga bate kumenya kathira ni bakunywa ruko na crackdown tukuendelea nayo kinya thai tuku dispatch antu betu ba enforcement baitika Ciongo no tukuriria zimwe bakutura sewage dene mwera so inkumenya concern na tutireka mantu yendelea na inkuromba karibara bonde bena biashara cio
ibombe kutumira njira cia theru ku dispose sewage kana rwiro ruko iraita waste water. So i campaign tuendelete nio na ni message tunatuma kwa wale wote bakumba uchafu wa miera kana trenches cia tuiroi ibamenye ni ugwati tuwikira antu betu kibu no ntu mirimo ira twerwa ntu kolera nenge na bado thirikari tutereka antu bendelea kuchafua. Tutakuwa na enforcement team, public health tumekuwa nao na mkutano jana. Rojo wa Mbone jwa jitha ujukulukirite Maua town gatigati jitha jwishe managia na yungi jwa ruko jwa jumita rutero gaciongoro acemaniria kwa polisi na nyingi rukairinganira na rugatwika murojo mwe aria antu bagaitina ara kwijike antu bocio banyunya rojo bate kumenyanirwa runganite na sewage na rukathukanga mutaro yu boru kujitha ina ruko bwega kainya karimo na inya jwa atumisa tugenda yangu kwa lakini na nyangari chiongo gutonya au mutaro utura yu open antu bara bagute kuba bainge ngari chiongo utura utonya taiki tu asukuma manto ya kurigaria mutaro yu niyo kuona ni yu na ruko sana na ikwithiritwo kwina thina nene muno tauni yetu ya Maua nontu mitaro era yithiritwo eri kuo ya kundireni ruko kana ile ukuluka na ruji yithiritwo ithire na ruko sana ruko ruko muno rumba kinya kuretera antu mirimo imithuku muno na antu bara bausikana na gukilini mitaro bakona nyangu iyo batumirita bwega na kinya kamblem kinya antu bayaro dino ntwa kwithirwa bate shughulika kuona mitaro egethira ni kwerewa bwega bure batere ontu ne jukumu yo. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Maua. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Murithi wa Batnonto bwa ripoti unanje kumi kuma Teresia Mwangaza wondi ya Wabera kaunti na Isiolo ni bati na ikaro nyuma ya nyumba sio kujana utike baromba kuno kia nombi nendia karibani bamenereterwa ngirwa Mwanki kaunti na ya Isiolo nikiraba kuangaria Mwanki ila kinyire kunduku itena hospipes na utike rombere kwithira itethia nendia karibani bakuromba antu bawendi buboya hamwe na thirikari kubatethia mwendo laiboni no ina ripoti yetu Kulukia nje kwa minturene ya Mwangaza wandi ya Wabera kaunti ya Isiolo ni bati na kokuria na bone nyuma ya Mwanki yote kumenyekana kauma kuwethi intobio buru ntu batiombete kuonokia kintu kinya kimwe. Moto ilitoka from nowhere, hatujui imetuchomekea, tumebaki bila kila kitu imechomekea ndani ya hiyo nyumba. Hatukupata usaidizi wowote. Tuliangalia tu tukaongoje ikachomeka na ikaisha. Jana kitu saa 11 hivi kulitokea moshi ikafunga area yote, tukakimbia mbio, tukashindwa ni wapi moshi imetokea. Tukakuta kuna msee mwingine anaitwa Viranera hapo kwake pamoja na wenye amepea nyumba za kurenti. Moto iliamka kabla hivi hata ikujulikana vizuri mahali ilitokea, ikachoma manyumba yote, hakuna kitu iliokolewa. Hata wenye alikuwa amekondesa manduka hapo wote walichomekea, na hata mwenye ploti wote wako kwa shinda. Mimi ni area manager wa Mwangaza B. Jana kulitokea mkasa wa moto kwa ndugu yangu ambaye anaitwa Viranera. Nyumba yake ilichomeka na akikujulikana moto ulitoka wapi. Kolokine baukererete ngavana wa Isiolo Ibrahim Hassan nikiraba kuwa kinya nyuma ya ngari ya Mwanki ukinyetera umbere obatethia buru bakiwa kinya kethira nirari na roe na ritingu etera na pipe ekurita roe. Tukapika simu tupate msaada, hakuna msaada tulipata. Tukaongojea zimamoto ipike, tukaambiwa ati hakuna pipe. Tukang'ang'ana sisi wenyewe majirani, lakini mwisho tukashindwa, hakuna kitu iliokolewa. Angalia vile situation iko hapa. Hizi nyumba ziliweza kupata na moto jana. Although kiini ya moto bado haijabainika, lakini tulipopata na huu mkasa tulipigia Isiolo zimamoto, wakasema ya kwamba zimamoto haina hosepipe. So tunauliza Isiolo County kama hosepipe ndio iko na bei kali kuliko hiyo zimamoto. Sababu hakuna vile utakuwa na zimamoto uniambia huna hosepipe. Ni kama kukua na gari na uwe uafford kununua mafuta. So tunaambia Kayole
hiyo one term yenye tulimwambia tunamthibitishia na itakuwa real, kwa sababu sisi hatuwezi kaa kwa mazingira ambaye hatuna faida. Huyo gavana mwenye tuko naye Isiolo hakuna usaidizi anatupea kabisa. Kwa wananchi wa hapa Mwangaza tumeshinda tukiumia kila wakati. Si maji yenyewe tunafunguliwa kwa hiyo hata ati watu wakuwe na maji kila wakati. Ndio hiyo ati zimamoto na inakuaga tu hapo bure, iko na magosto waka tu. Hakuna kitu inasaidia. Kwa hivyo venye mimi nataka kusema, wewe gavana unajua utaenda nyumbani. Hakuna kitu kingine, na hata MMCA na waheshimiwa wote wenye wanajiita waheshimiwa, kama ukuji kulia na sisi tukilia, usikanyage hapa kutuambia sijui ni mheshimiwa. Tungeomba serikali itusaidie juu ya hii mambo ya mkasa hii ya moto kutokea kila wakati, na jana hatukupata hata usaidizi wowote. Tulipika simu kwa county tusaidiwe na simamoto, hao hakuna usaidizi ilipatikana. Wanasema simamoto haina pipe ya maji. Kwa hivyo tukasema serikali ituangalie juu mtu mwingine mambo kama hii inaweza kutokea kwa mwingine, ikatae ikosekane usaidizi. Na kio kiriro kio ne kiri thirikari wamwe na endi weo batethia na biakura na kumama na nikendo turobo buweta na mbere. Ile ningiomba ngavana wetu kabisa hakikisha amepika hiyo mahali, na viongozi yetu MCA wote wakuje watusaidie, ndio hao watu wapate mahali ya kulala, at least wanjengee tu nyumba, wapate hata manguo, wapate mablanketi na hata chakula ya kukula. Naomba serikali ya county iingilie hiyo kati njui maneno. Huyu ndugu yangu aliwachwa bila makao, aliwachwa watoto mahali wanalala ni nje wanalala. Wale walikuwa wanakomboa hata hiyo nyumba walikuwa tunduka vitu imeisha yote. Sasa tunaomba mwenye ako na roho ya kutusaidia tu atusaidie, hatuna namna nyingine. Naomba wale wengine well wishers, kwa sababu tunajua kuna watu ambaye wako na pia mali zao wanaweza kuja tusaidiane. Kama ni hao watu wapate pia nguo, ukiangalia watu wengi wako na watoto hapa, wapate nguo, at least tukipata nguo na pia vyakula, at least wapate pesa kidogo ya kukomboa nyumba mahali pengine, na itakuwa vizuri sana. Ripotera Meru TV kuma Wabera, kaunti ya Isiolo, Mbetawa Mwende wa Laiboni. Ibaya sana Mwende wa Laiboni ni wirigiro bwato atenje ikae wote delikana njarira siyana isio idharimawa na tuta na mbere anteto sietundu kuembethe ni bakuru kuyuki bande na guciandikithia ringi kura nikenda bakaringa kura kiri kithurano kia 2027 akeri antere cia KK etama ITC isio mbunge kia Igembe North Brian Kimutai nonete barabara na miaka 18 wiki nyobisine na birth certificate na kinya photocopy cia ribo cia ID cia ribo nikenda bakomba kuwatira ibande mandiko yetu ande tokuma milio ya Igembe mukiro nkonja ni wewe na ripoti hiyo. Tumeelewana? ACC Walaren Brian Kimutai na tarete nduke mbethe komba kwethea bakiwatira ibande akiwaponka mtu kinyetie miaka 18 nibo ya komba kwethera na kibande kiawe no tukikomba kwethea kimutethia na njira imbinge ona kinya ende akiwa bakethera bakita maturene kwa yana ibande bi ona kaita kakinya na ende oroko ya kibande kia bati kwethera akiumira ari na barua ciawe ira ciambath mwen na kibande kia musiari na ende kethera njira imwe ya kwethera mtu akiwatira kibande na ende akiuria nduke mbethe bakomba kwethea bakiria bari na miaka 18 bari abatini ibande no ntu kibande niketumi na kikomba kwethea kitethere muntu na njira nyingi. Niko na imani tutakuja field, manake saa hizi ni financial year, na kama umefikisha miaka 18 wacha kukaa ati unaongoja uletewe kitambulisho. Tafuta penye ofisi yetu iko. Saa zingine tunakuja field, saa zingine tuko wapi? Kwa ofisi. Na tukikuja field tunasema tunakuja. Naye wewe hakikisha kwamba uko na photocopy ID ya mzazi, birth certificate yako. Kama una birth certificate tafadhali kuna pahali ulisoma shule, either uko na form 4 ama class 8 certificate, una photocopy unakuja nayo na school living. Manake hapo itatusaidia kuona
miaka yako. Ori wende taranduki mbithe bana berite kaita kara muntu ena kibande niria kwamba kwethera kiringa kura na kuringira mutongoria urakwenda na indi njira imwe kinya ya kwebeli anto barabarene ira ya kuandamana kana kwethia lami betete kuandamana nonto batongoria bara bathurirwe na indi ni bwe mtu akwamba kwethera kiwachira kibande na kuthura mutongoria urakwenda na urakona no maendeleo na kuomba kwethera kwina thiri the maandamano kaita kwa kaita. Tunaenda kusajili watu ambao wanapiga kura. Wewe jitokeze ujisajili. Si ati unanyamaza alafu wewe ukisikia wameweka biometric hapo kanisa. Tafadhali kama hujajisajili enda ujisajili. Na ukikosa kujisajili usikuje kutuchomea barabara. Tumeelewana? Yeah. Wewe nenda ukapige kura yako, kura ni asiri. Vita inaanzanga juu ya ujinga kidogo. Alisema mimi ni wa huyu ni wa kidogo mmepigana. Nikiripotera Meru TV kumala Gembe North beta Mukiri Onkonja. Iba Mukiri Onkonja na bunge la mwananchi ni bakathite bunene gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia haraba wite ni bawiritwe ni uritingo ibwawe. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga no ina ripoti. Bunge la mwananchi nirumbite kwithirwa riumirite na bomba kwithirwa bakiariria witi na mbere bwa barabara aria bakuga Mutumanto Ithingia na thirikari yo ni bombite kwithirwa baritite ngugi ya kurigaria mugaru no bange uria bogaga guti ngugi ikuritwa. Hakuna shida hata president. Hey. Peter Francis Mugambi bunge la mwananchi batu na arua atweke oversight na twicokairia thirikari Mutumanto Ithingia ngatho muno nonto ikurari twendwari nyinge muno sana tumemena na nakira mari tukira wa kuma thirikari rere kumo into ibya kamatero bito saitine lakini narua twebunge la mwananchi tukuja gutega njira majengo ira ikuthithwa kukurukira thirikari Ithingia na tuge ibwega sana nonto antu bagwita ngugi njira nezi na kariba nture bagwita ngugi aja na tucokerie thirikari ezi na tuge ikathikira baraba kuringa ituma focus na ngugi nonto ntuko cyango gicyango myaka era thirikari na ni mikai ukagwa gucokaniria na antu kukareta thina lakini batu tukwire songa na mbere witira Meru ngugi na batu itugwire twingugire witu aja nonto kinyamara gitabukona aja njirene na njira ni gwitirwa ngugi. Kwa majina naitwa Vitaly Zontita, mkaji wa Getembene na aliyekuwa mwaniaji kiti cha UMCA katika Ntima Westward. Kuna jambo ningependa kusisitiza hapa ya kwamba sisi kama Meru County hatutaruhusu propaganda ya kusema ya kwamba hakuna kazi ambayo Mutumanto Ithingia anafanya. Mutumanto Ithingia anafanya. Ukiangalia hapa unaona kuna makatapila at movers ambazo zinaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo wale ambao wanaeneza propaganda hiyo tunapinga. Another thing, propaganda ya kwamba hatupaswi kuwa city, hiyo pia tunaweka kando, maana barabara zinaendelea kutengenezwa. Tunajua sewerage itaendelea kutengenezwa. Mambo ya kupanua barabara na kazi zinaendelea kutengenezwa, na mahoteli yetu ambao matourist wanapaswa kukuja inaendelea kutengenezwa. Kwa hivyo mimi ningependa kusema Wameru wote wakitaka kujua ya kwamba kazi inaendelea wakuje kwa ground, na ground ndio itakao kuonyesha kwamba kuna kazi ambayo inaendelea. Asante. Nande ulangu nakuga mureto ja kombeta wa kituma Lawrence yangu ndakuga anainchi tukanje kwa irwa yantu bange tukumenyina antu baita abarebe ja kuga ati matinga kawira kuma ijaume saitine kazo ya kubona no okeja gutekera mbichi ile iraje uzu no okeja kuona ora tinga chenjera nezi ngogene kuendelea nje chikuthithwa kintu kebire katu gyati tugwetekeria America asete jonto bokwa site njira je finda round na ukeja gutekera je finda round ikumanizike igeta mu Meru town na Meru town ikenda kwa na kasite bwategera bokamenya verua raisi akeja gwikira iga
twanjire gwaka koromone twithe siwenzi ga koromone na hizi ekasite very soon ankwenda kuwa mutuma endelea ou ogo ina tutam na nusu jontu bangu gero kulita we na tutam na nusu na okendera boka na ngugi endelea gutira mumero ou ngugi na kuona otuguta kwa ndivat lakini bado ngira undine mbungera wanjira kwira no guta ngugi na dogo gutwega bwega asante sana tutam butse dirikare mutuma to thinkia katukwira ibwega kwa marieto ambeta wa Josephat Mukiri kuma Gitugu muthenya jo narua ituthithitie oversight aja njirene ya kathita gukurukira aja majengo ndire kurera wa mutuma ate gwita ngugi itukwenda amiru bongwa basundia witibwa ngugi bo mutuma tontotega antu bengugine marakta je site-ine ngugi ni enderete kathandre kamero kwa itu gwitira ngugi mutuma twethinkia na thirikari eku itukwira kongore na enderea ou batu itukaritie watinda kujivisana na antu baba bakuote gwita ngugi batu itu twingira undine na tugeta everywhere tugikaunta ngugi iro kurita na tukenda mumiro wonde amenya mutuma twethinkia na enderete na ngugi nkiuga uju thirikari ira reo former regime mama ira iraremerwo ingugi irakarito tongeriene ntuko ngiri emwe na ge ntuko ngiri emwe tutikompeania na ntuko igana rimo cia mutuma twethinkia tutam na jau nejo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV na riboti ya MC Mwitonga netwikira katanta kirenteto cietu rukiriro rwari gweta kuraya nyuma ya kaita kate kuraya insokerete na mangatheti mbita wa Teri Mbabu.